Temaşavanın delal, mevanime Mehmet Yüksel, nünere HDP'li Washington'e, nahabı meraya, eme çemper salı bikin, keki Mehmet Tübkharati bernameme. Spas. İro, hepsüreke partiye ve biraz Selahattin Demirtaş o şandiyek ligelvi ten Washington'e. Deseydi am dışazım bizanın hatına, sedam hatına biraz Demirtaş çiye. Yani sedama hatına vid براستی جبوکو اوراشی کو لکردستان پکتی بچک بله سرزمان و دیسا کنفرانس می سالانه هر سر روشا کردستانی تبلوی ببه و هفدیتین فرمی الور بکه و وگره. Başa care duyeye nav vesale de ko biraz Demirtaş te Amerika. O caradın ji alakaya ki xurt hebu lehember vi. Ev hatına zede teçim mane nişanı çiye. علاقه که زیاده ذات هج هم بر HDP ل آمریکا و ام دخوازن او تکیلی ناوبرامده خورتر ببن و کو یک هم بکاربن و هر دم هم آگاهی بدن هم جی آگاهی بستینین کو سر روشا رجلات ناوین و تایبت جی جبو کو سیاست آوات کرنا در دورا پسکریکا کرده ام تکیلی خیلی خورتر بکن دوی عالیه دایدی هر سال سه چهار دلگاسیون متین و سروکی مجی سالی دوجارا هات ای سالی دی سواره و ام هیوی دیکن که ام بکاربن آمریکا و کردا هم نزه هف بکن و تکلیه خورتر بکن. Başa tego danustandına agahiyen revşa hey legel biraz Demirtaş o şandiye ku legelviye جالية حكومته وسازين جواكي بكرة كومدو بن هبدت بكرة. تایبەتی وزارت کاری درباره امی تکیلی مکنه ببین هفدیتنی مهنه قصر سپیدا هفدیتنی مهنه د کنگره ده هفدیتنی چی ببین. لا hemen demedeş ev sıradan bir rengi jaliye hükümete Türkiye ve de bes zaman narazı buna ve ki koen bejin dema siyaset pan tane bir gele ile Türkiye'deki yani ne sempati çede be dema bejin siyaset paninden alaka dibin ve kitej baskır serve de xazı beji. Yani براستی دما اردوان بخواهد سمپاتیا دژی خوی بخواه آوکر پارازر وی بادیگرد وی بخواه شرمی کول ورچیکرین نشان کرد که اف چای ایماژ خدشه دکن ام نجبو که ایماژ کسی خراب بکن برن ام جبو که بکارن تکلی خا خورتر بکن یکشی جبو ترکا تکلی چیکرین و آواکرین حلاله جبو کرده چما حرامه چما ترک و قصد ترسن که کرد تکلی خا خورت دکن براستی جی او نزیک بوینه که شاش و نراسته نزیک بوینه که دجمناتیه جبو که بخطین هفدیتنی خدشه دکن شش ما در دور قصر سپیدگریان که جبو بکاربن هفدیتنی که بگرین نه سرو کمر داوت اولن دخوازه هفدیتنی بگیره سه مهنج بوی دخابته تو وقت کار دمشنه جبو که هفدیتنی که خدشه بکد دما ریبره که کرده همه دلیت تیشه او نیزکاتیه که نراست و دجمناتیه. باشه تشتی کت نهات باس کرن te bahse biraz Davut oğlu kır her baha rehber CHP'ci asla nizam da hatı bu kabul kırın le biraz Demirtaş caradın o asla bilinte medya Türkiye ve ki baskır ev asla bilint biçe ve gradayı le Türkiye HDP ve ki partiye ko embejin xaterten nişandan da ben rehna da erişada le ver asla bilinte ev nakokil lehemberçi jiboçiye. Yani ber her tişte CHP siyasete ki xeyko او سیستما کevin de pareze hine. HDP siyasete ki o serkeftine ki gelek mezin de helbijartına da girt. O serveda siyasete ki esasi dikara alternatife ki muhalefete ki alternatife ava bike HDP xuya dike. Jbo veji tekiliyen Amerika roj bir roj Kurdin Bakurra bixortir dibin, be HDP ra xortir dibin. O yekşi rola Kurdan ku لروجات ناوین دلیزن هم لروجاوا دلیزن هم لباشور دلیزن او تکلیانا روج به روج به کردارا این خورتر دکن و جبون آویجی آستا بلندا هفدیتین ایدن دست پیدکن نابرم اواندا. دنگ امریکاجی برنامه که نه برنامه که تو میوانی دیگه ایجا آمده به ریا özgür gün TV. Emce heveldik o xabi gelin pırtır kurdun Türkiye ser ve برنامه o ser ev hevkariye melegar özgür TV de xazıç beji.
براستی کارێکی gelekî baş e ji bo ku hem gelê me li Kurdistanê bikaribe rewşên vira jî hîn baştir taqîb bikin û agahiyê xwe bigirin û bi taybetî jî em gelek pêwîst dibînin ku bikaribin hîn pir karê xwe xortir bikin ji bo ku ew zext û zulmê ku ser Kurdistanê çêdibe em kêmtir bikin û ev karê ku win dikin gelek karekî baş e ji bo ku gelê me jî bizanibe siyaseta Amerîka çawa dimeşe. Spas tego geleme ve derece pir doxazım yani bizanin li Amedê li bajarên dinê herême çi diqewme gelê ji bo wan bernamek hebe ku em bêjin rewşa li Sûriye, Şirnexê, Cezîrê, Geverê ku ana berdevam çend mehem berdevam e ji ber ku biraz Demirtaş û şandê li gel gel agadar bikin bernamek wisa heye. Na ev hevdîtina yani hatina serokê me demekî gelekî kin da du rojê tenê li vir bimîne ji bo navê hevdîtîn jî gelekin firseta ku civînakê bi gelê Kurd re çêbikin nabe. Gotûbêje rakirina zirxa parlamenterî jî hebû HDP demekê zehmete derbas be ser bêje çer gotina. Yani berê her tiştê belkî zehmetekê mezin nîşan dide û me eger ew me di parlamentê de qebûl nakin eger ew tahammül nakin ku Kurd bi xwe bikaribin xwe temsîl bikin wala pira dawiye HDP dixwazin pirê biqetînin wê çayê hesabê xwe ji gerek gora wê bikin bandora wê ser hemû siyasetê bibe em jî natirsin ji wê eger dixwazin pira dawî jî xirab bikin eger naxwazin rûnin bi mera mirovatî biaxivin û çareser bikin ev jî xwasteke wan e û gerek hesabê xwe ji wer bikin gelê Kurd jî tu kesî ra serê xwe natewîne. Hinek ez dibêjin şanseke mezin bu Türkiye bawer dikim tu ji divê avadê biraz Mehmet Yüksel nûnerê HDP li Washington em pir spasî te dikin ji bo te bername devletmend kir gelek spas. Spas ji we re.